Pamiarsa reng sajeroning cihna bakti majeng Dewa Indra utawi sane katah kebaos Dewa Perang krama tenganan pegeringsingan Karangasem Kantun Rajek ngelaksanayang mekare-kare utawi perang pandan. Upacara puniki kemargiang abulan ritat kala ngawitin penanggal nuju bulan purnama saha ritat kala nemu panglong utawi tilem sane oleh krama irike kabaos HUD. Desa adat Tenganan Pegeringsingan makenah ring Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem sane pinake silih tunggil desa tua ring Bali. Desa puniki nami makue pisan makudang-kudang tetamian luhur adat dreste miwah budaya sani Kantun Raja kemargiang kantos ring galai mangkin. Usaba sambah pinake silih tunggil tradisi sani klaksanayang nyabran sasi kelima ring desa adat Tenganan Pegeringsingan Karangasem. Upacara puniki kemargiang abulan ritat kala ngawitin penanggal nuju bulan purnama saha ritat kala nemu panglong utawi tilem sane oleh krama irike kebaos HUD. Ring sajeroning dudonan pemargin nyane puncak usaba sambah kelaksanayang tradisi mekare-kare utawi sane katah kebaos perang pandan. Perang pandan nyenayang pangrastiti majeng Dewa Indra utawi Dewa Perang sane kapercaya oleh krama Tenganan Pegeringsingan. Tios punike perang pandan sapisanan anggen jalaran nunas kerayuan ring jaga Tenganan. Perang pandan puniki ngawigunayang serana Don Pandan Madui raris kaiket sane kanirgamayang lambang gade ritat kalema perang saha kejangkepin antuk tamiang belakarting anggen ngelindungin angkesarire. Ring sajerning tate pemargin nyani tradisi perang pandan utawi mekare-kare nenten wantah nyarengang dao utawi truna desa nanging taler sida kamiletin oleh samian krama Banjar utawi krama desa adat saha taler ngulemin krama saking Banjar Pande denganan dao tukad Bukit Kangin, Bukit Kau, Bukit Kaja miwah desa Ngis. Perang kekawitin pantaraning kali diri sane saling serang. Tambi samian pamilet sane mageret pandan nanin metatu ring anggesarira nyane. Ring tengahing mekari-kari taler kairingin suara tetabuhan gamelan selonding sane pinake suaran pingin ring desa adat Tenganan Pegeringsingan tur nenten dados kasuarang oleh angge sane nenten poli amongan. Selanturnya ring tengahing genah mageret pandan sampun syayaga panurekse antuk mastikayang pemargi mekari-kari sida memargi antar tur imbang. Melarapan reste puniki krama sani nyarengang nenten madrebe manah branti. Mekari-kari utawi geret pandan ring desa adat Tenganan taler ngedautin manah wisatawan pindah ke objek wisata sani menarik tur sampun kalokta. Ring tengahing alikan zaman sekali mangkin dados pakibah oleh kramani ring sajarning mertenin utawi ngerakse adat saha dreste sani ketami inucap. Nanging kantos mangkin krama ring desa adat Tenganan Pegeringsingan Karangasem Kantun Kukuh nguripang budaya leluhur. Penyarengan para yuwana desa taler pindah ke jalaran sane pini utama antuk melestariang budaya anggen mapi kukuhang jati diri desa adat Tenganan. Juliana, Bali TV.